Namar kasinaw matutu ya kita habe karo hamuna siap perawang gunung imatu nami PT Seli bukan nang PT ya kita seli mak di hamuna bang guru nami kata mulai makin na bigi kami nang tujuh orang ko HP anak tokta to fujihun nang biyo kamu jalan ngadi taraja hamun tutu ima di guru nami di hari-hari nang salju jadi hayo kedua bang guru las guru hanami di persita hanami do sebaju pamanya nak kana rokap sehingga manyan rokapnya nak tetai rokap na gabi rokap na matua satu na sauru matua betul satu bulan matua si koru film di koru matua tubuh anak tubuh guru pa yang nak tetai asa ado las guru hauna satu na sauru mati kita tahu sobat yang guru nawan harusnya aku mau kita tutup betul lah ang mapitu na itu di dinami tawalu juga nungat rumuli di dinami ngaruk kabe hauna ang guru nami alam manggogi hajib nami atau di hauna mang guru nami alam hatas nau mangita nuai bocor na nami keturun kauman seri gurang mahrogona abang guru nami seri gurang mahrogona seri gurang manuguna seri gurang mana karatiti masna suang somoni nang dia karufia alai golo tupe sa luware non alang gunangi dehoro una do wa ugo kami nakin alai la do ternelen gabi ko kami plus na hauna atau di hawa ang guru nami itu rupiah kauna ba to me kauna ngori ba bulu juga ada emang guru nami ya sa hauna gare ma tulak na burju lasso hanami ditulopin nauli ditulopin hamu salhurna yakasakang ni pargele mamona nunga pasu-pasunabal gati hamin sa luhu ngay margal sinaga raja namin ito humay ditiko mahati sinabot mahita ima sura-sura ni yanak kota mula magurang ina dadanahi ikon hot de benon hot ripe jadi ditikyo per raja namin idukong kami sa linay ima burumuna nanay parumen namin anak nami matutunay gabi hela muna gabi matutunay oras nakalingan di sorok kamu songon sinamot na balga nga di si saluhuna horbona nga di si ng talida nga di si ng Mercedes Benz raja nami wala ko puso-puso na burjuro hamuna terbarita do haburjuang muna sa hatulor di dia ido pala di barani hok kami ro tutogini alama munon raja nami no jadi dikyon molo ala ni sigeno do raja nami dang natulak gogo hami molo diak kasideno angani dikyon mga sahon haburjuang muna ido asa barani hami dikyon iya molo sinamo ni nyo boru ni raja nami sian kami yang jala sahaliman rokoma raja nami rutina gabi ba jala horas ni hauna amang guru nami nakin tutu ngapak suara kami jala lunga tutu dia lusia hauna dia tumpe asa jolo kas badu kami tu kami ka nomor gula-gula berburu nomor 27 suang sonima tu raja yung asautan nami terluwi ma raja ni apa hula-hula nami do tulang nami suang sonima di hamuna raja ni hula-hula nami sabunda masa pola Februari sudina raja nami raja bulu nakin takas do tu nakin di mama mulai dia tapak katayor takas do pang nakin jupang ditikina dabon yon pas naro hay nang ibu panujiri untuk pangajarion sana hamuna raja ni hula-hula nami sabunda mengaraw ke tu tikinay takas naki di gahamu raja nami songol pilipat keton nami ilo na sida asa sisahali manobahon sisahali makatahon na sida di sebanya adat dohot uhum niadat nanay si pasat na sida kami manay kung pasat mathamu pertikyonon raja nami asa matswara ma raja Gratula di kurang nami oleh sen hawi tulang pengamar pun tanyang nami ma temata ibadah dalam madungani ampun nami
Diakan ang katahon ang kasalhuna panulaw na silor kasadari satu akan menero sang kami pagtulong muna silubuti mahal natin. Tunggu si tulang namin Tagalog. Tulang namin Tagalog. Jadi macam horos dengan guru nami mereka si barani. Ada petikiran pesatan itu depan pulsan hani tulang muna. Idus ni tahi mulai ngalasian perohanan. Ya, Di perohanan Tuhan di bagasan dami mahamu maka saya kau lupa. Boleh tu? Ya, biar aja nami. Tulang daun namin manik. Jadi kali majalah horas sama guru. Ya, biar aja nami. Belum ngados tahi muna ba haipe ba bulan muna ba soniro tahi nami to silap hati-hati to. Mau lihat aja nami. Tuh tulang namin yang bulan. Jadi dalam horas. Hula-hula mertiroon lubis. Kamu lihat tempat tulang kamu lihat waktu. Masa kami tulang muna lubis. Basi buti mahal mo natin mak. Jadi dalam horas. Suang soni tulang mertiroon nami. Hula-hula mertiroon nami. Tak pugolo. Nasian prawang bulu. Jalan takas tupo nakin. Nang sudeho pagarhami mangilog at kapanutuyo. Doon paniroyo. Sube raja ni hula-hula nami. Alam tawi kurang tatik nayo laki. Dira di doang sautan nami. Tawi dia mo raja doang sautan nami. Asa magswaro majo raja i. Gabi baga la horas ay gosang api ikaw pasagod do. Jadi malati ma. Jadi idokon hamu nakina ng guru nami si sahali manapahon si sahali magkatahon ima sinawot ni guru nami. Alay na marami ang guru nami ito sa mamaya kamu na dito na tua-tua asa tulog na raja parmuka berkali-kali 3 bulan bola lah mga aliyang tulang muda tung saweri yung kulit ake Gabi tulang gabi. asa mga sarmay na ili itarui na buong sikoro naing manyan si harpa na ili nalaman tayo sinahon di buru jadi isara na ang ginawa kaulaki itatakas na hatahok kamu na sinugdo di mahami. Gabi tulang gabi. Jadi gabi mah. Jadi langsung sonido nang niro nga sahuta. Iya sanak kita nakin do nga sahuta raja nami. Sisada anak sisada gundo kita. Bisa di tikyok. Yung makatahon pasahaton sinawot nagulong mahita tulang-ulag ta marga si barana. Raja nami asa sa limadoko kita jalan rap pasahaton magsarama raja. Melihat ba itu ala toktong do di pasahat tamu kami dong at sahutan muna lima di pagkatayon di nabag ada sinabot mahita dito di sore ni ayon. Melihat ma si sada boru tutu kita si sada anak di pat parulaon karena napangulihon buru napangulihon anak. Jadi ilo honok kumatuamu. Asa bola dungdos tahi muna tapuna na gabi batula-hula barburu ba ami pe dengan sahutamu nungat matsela suara buti ma Gabi mah jala horas raja nami raja do masahutan nami sa prawang. Jadi mula tema tulak puna burju. Jadi bang guru nami Nidok na tua-tua sesuatu gulu jalan si pacala do kamu si botohun jalan anak ni raja do kamu Ya, bang guru nami nunga di teliti kamu ke sanuhu na rohan ni geleng nuna hami marga sinaga yan aking na berjolo sisa hali makatahon gali mandokot mahami jalan di tikyope hata honon nami ma raja nami Oma masna oma horbona ng oba Mercedes Benz 15 juta ma sanuhu na raja nami ragu tinugu mo raja ni mula tema. Jadi ma dito jalan horas di hawa ang guru nami isora mulai itu naki dia tahu kamu na 15 juta ma jadi songsoni mah tuh dihamu raja di hula-hula nami songsoni nang dakar orang sahutan nami songsoni nang kita kena berdungat tuh nungat akas nungat ki
di Papua di tahun kerajaan itu dongta kerajaan ini emang buruk temarga sinaga naro nasi yang salam bunuh di tahun nasida sinamun yang nak kota buruk tak pahupuna beremuna gudangna 10,5 juta jadi nanti suang soliro di hamu suruh turunan di bawah tua lata pena lata do angko si puto hata pinar hata alai subuh do nalaho si sukuno gua di hamu subuh itu aduh sama hamu mau lihat nak jadi itu lah malah buku sih maham nak HMP dengan malah buku ba beberapa kali tadi maham gawe tu lah pula wujud jadi ada orang sesahat songon baju jolo di sinamot turajai jolo di tahap kami mah nasak 15 juta iya didikion pajolo di sinamot sahak mah turajai 10 juta 2 juta naik manggohinagot ima di mata di ulau dari marsubot mah raja nami gaya ada tu dalam horas jadi raja masa tahu mah jadi Oma napulasa alahi tulak na berjo. Yolo. Lima jalan tahu. Iya. Wah, abang guru nami ngahira siko bengkai sendiri kau nau. Wah, aku putar be. Jadi rumah kita nih. Ilo. Jadi mana apa mak? Asal hitung mati saya 2, 3, 4, 5, 6, 10, ada 10 deh. 10 aku bisa. Jadi mau nanti ada orang sama pasangan juga deh asap penasaran asap pas pula. Ya itu lah. Jadi songnya mah dihamu sebut belum nami. Tekas bawa itu nakin idos di rohan pai, idos di rohan nihita doa terawan yang lahurat Tuhan menggurukkan. Bunga itu di pasahat nasida ima songon bumi di sinamot. Dia gudang mi sinamot mi berupai 15 juta. Jadi buruh di Semangamot di pasal nasida 10 juta 2 juta naik mangga itu bunyi alamat di mata minggu ini itu yang buru di mata minggu ini Gawe tu lah gawe. semuanya yung mente asal pasahat mau di gagasan lasiroha asal pak kemaon di gagasan lasiroha tuh hahotan mah bila bagat mah mereka muna asal gitu mau kita sinamaton dengan ibarat kai biar mersubut ade Bangkil lagi. Lokot. Gawe tu lah. Bunga tutu di jalur kami 5 sinamuk na gudangi. Irot na tua penggamina makatagat. Apori melipik horas ma perbuli na gudang. Horas ma perbuli na utik. Satu kami 5 sinamuk di bero nami. Mulatin matutu di hamuna hamang guru nami. Pasado horon na ima tutu soong habay na doon ito asawin ang alis sabing nabi ng patutaramunga sino nung mapinahan mo na gabi maaktaran yun na wala pero mo diyak kabar 3-3 ito na kasi magka-3-3 na wala pero mo diyak kabar 3 ito na at na diyak kabar na so ni maalihaw mo sa luna ate lang guru namin jadi mo na ate asa pinasadyo alana ahadaro nila sida herbot na lamang gawin sa kama doon di hamon guru namin kalau tahu mau tinggal muna kasama ko sinawa ya ate. Gawe tu lah. Lagi ko hamon mo na tinggali. Oh,